السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مغنى منصر أم حفظ أم تكوزن أم جعلين الدنيا نباني مكمنغون موان رسول ويفواه نراهم رجيا ركمنغون موان رسول رسيوين بفواه بإذن الله الكريم. نغمجو تحسمها وكايا تكاتجي تاريش وكايا ni hadisi nanyi watukufika wenye undunga harumai epaji hangu usikuwa jana walakini nizo mwanadamu wanzao nizo mgwanza weze nzavundi za Mungu chikati mnikanile rai ya 16h30 waja usikuwa lelo mtawasamaha ukaiza Mungu ndo zilo ahaku ya uambiwa ukaa labbaika Allahumma labbaika la sharika laka labbaika baada wika ulazimu tekeleze wajibu hiyo nge rijo harmaze wajihi ni tukufu hanyu ili hadisi gadima dasi nanyi mze hadisi kaunga juzi hadisi lelongi zona madam zinji aungizo na wanruenji kaunga juwa dhukuru hawirilia oharumwa wajau batina uponde shiano rondo harumwa esuje inu ya heze voti wa imma yondo asbabu rijoka uhanu wa marunda hunu na hula riamhuwe izo sisi refikirio waharumwa izo rashinda ara tanabai anwani ya handani raha ni jadi waza ngaboza nsikitisha uskwa juzi harumwa mjiwaizi wa moroni haukaya mangoni mwe ma watangazaji ikao miu wadunga na miu ujibiwa niyo haila luha ya kikomoro namna yakao itarajamu yonesheleziza miezi mguna mrehemu Ibn Abdul Sayyid nani mwanama Oben Rashid. Mwanama Oben Rashid hajihundu haruma lidaho la huwa na bonge ni tihule ne lidaho la huwa na bonge ani ndio karibu mwa Palais du Peuple mahalanika au hurendwa kura la utia majaya yo haki haruma mji ikenga bobahanu ikawa ndo wabalie majaya wende wachi mkinishiha ngasina muda majaya ya zimbia na ndondondo oharuma mkabala ikao ngaba eshio wanadamu mkabala ikao ngaba eshi ngaba fanyishi hao ngabo restaurant ani mahala ya ula shahula sihule mwada ikao mkinishiha alikena huenda na huja ya wajeni au wababu ani dainura ambao ndilida hula huwa na bunge ani ndilida la mawakala wa hensi ya hatu zinu zitukia kabisa zimshughulisa kabisa iye mtangazaji journalist Oben Rashid ya huenda yaonese ushahidi wa tsavu ikao ngazifanyishia harumwe kapitali tihule mwelida huku la huwa maumbashari ya wahensi ya hatu ikao waka mrumzade haka kadaka radhi nizo Oben Rashid ya kaufanya na ndo filme uchamfu ikao ndo wakaya yezanta bishahindi nindu kaya mwengoni mwema dhwamana wahe la meri ya humji wa Unroni hahojiwa ni Oben Rashid uhusu ye majayanu nando yupara papa faina ikao uonde mkalimani aurambi ndi portoparoli wahe la meri serikali ya humji wa Moroni hakahumhoji hakauone sai zitabu ikao ndo ziparihanao he majayanu ikao nguone sokaya nkudi ikao vushe na ikaulali mwike haruma nti ike exemplaire njwaizi uke exemplaire wa hemi jiminwa jine hasaba mundu rahafu kwanza nende haraka neza ntabisha duka yao haruma yehoji yafanyiwa papa faina ikao ndo wa mkalimani wahe la meri ya Unroni baada ya uonesa ukaya wangu pia ngwavuriza we majaya vatina badi
shawandu pia ngwenu wavurize majaya heli wanzao au heli hatustahiki hawanzao wajijustifie ila retard yafanyishiha umhunzoe majaya au umtoe majaya hauye negligence yafanyishiha umtoe majaya hatawake mndu ya shughuli henizo yazitie baoni kinyume yao izo ya hamba hama mfano hama wandu waungoni okwa piha okwa oho bahije keye ufanya ndongo za ntawu bahije keye ulatsa majaya heheli ajitamuka mruha elewa autelewa ukaya ani hanzaya mbe ukaya wa moroni wauli la restaurant wauti wangu wakawa dobala majawe dawe la tamahanu mahala wandu ondroni sheto bia inu ya wandu wa masafari ni wafanywa hama banu wa masafari ni hao wejawe fanya tabia hizo afikiru kambe setu udho amana ya ukaya ukaga amini ukaya ngabo miji uharmwe Komori ilona urahafu zaidi raha no mji wa enzi ngam amini ukaya wangu wao kwatu usaidilwa ni serikali kwatu linda serikali kwatu linda la meri shange joho ndi haka wa wangu wajitole ya uharmwe miraya hao wajitole ya uharmwe malaho ya hao ili baki urahafu afikiru kambe sekali hamanda hilo la mngu yangu aedho amana wa urongolea administration sikali la uwadangu wakantu aminuka mngu papa faina mtu aminuka moroni wakantu aminuka ngabo kabaila la moroni au ngabo mngu ya zaliwa moroni ya josubutia index ukaya wangu watawe zinsambu hizo ne majayao wangu wala masafarini wajao maana wejo kafasiri ya ukaya okwa piha okwa hoho ahonga mumbu mwike papa faina ngujorudi ya rengeze ze mimbari ekandi za Oberashidi au ne kazi fana naone za Oberashidi ya tsahesama hawangu wa mijinze ikaongwa konso o capital ya ukaya ke jamkinishi haukaya zenkudi za kapale du peuple kabati mndu ya zaliwa moroni kabati mndu ya zaliwa moroni au kabati mndu moroni maana uzaliwa moroni no kai moroni ndongo mbili tofauti nanga mumbu mwike ngajoshi ndari tanabali ukaya wewe go papa faina wakauzamba mkalimani wahela mera moroni nga mumbu mwike kujaka uzambuka we mwana wa shimoroni maana nsu amini nga muhano kabisa kwa woti mwana moroni tindia josubutambe ya melungu hamanizo neka we mwana moroni na fikiru kambe si upu hasafarini ambeseu uzalwa moroni we moroni uende ukawia shi safarini ujaka ambaze ngosha mso aminu kanga mwana moroni ya josubuti ya sihe o wandu wa masafarini ya ukaondo wandu weni zensavu wandu weni zenkudi wakawenda orenga zenkudi wavehe pale du peuple yongezi yao ya hadisio nga Mungu urejei hamara ya bili Mungu urejei hamara ya bili uharumaze mimbari zinu zirezo sosio rekano upande wa Oberashidi na mwedemu mwadunge mwishie hoji yafanyiwayo nilitamko hilo ukaya ilo nilitamko la roho hanyoni hahe ukaya wandu wa masafarini wafanywa mangu wa umuhao wajue jazaze kudizo harma ikapitali au karibu mweleda laho wanabungi ngamjio haruma uhusu le chama kwa mjoni kai zina la train dainu chama lambao radhi mjoni ka zina la train ekate ndoni ka zina ngamjoni ka zina la ukaya mchele le train mchele kwa Komorombe ukaya mwana ndo shanza shome la mbahindu irende ukaya le chama la radhi ndo chama lome la mbahindu le chama la radhi lirende ndo chama lome la mbahindu hafainda za mru waeche ngafikiru kambe sekare nduzi sa wa Komori auruzise haini dola yonsi riozise ukaya efaliki hauye objectif ya chama la siasa hindi ngalizungushia hindi chama la siasa nsu aminuka mndungu fanyo chama la siasa ya pare wandu ya zungushie yake directeri nsu amini wakawafanya chama la siasa wazungushie wake mazefu ngammakinishiho ya ukaya chama la kisiasa ngalizungushiao lirumezi nsu aminuka chama la kisiasa ngali
ngaliumbishi hao lipare wandu wainike isimu ya tre mchele ukaya eterminusi wizara ukaya eterminusi ya hele chama hilo eterminusi ya halo wizara shari baina hizo zonsi pia bahange parao pindo le chama la radhi abahanga liparao pindo la azali pindo shwendi ni wako na mfasirile pindo mahala pindo akaobira honsi pia mfasiri pindo ilo pindo la azali ilo ndile bambu ya nikiwalo eradhi ilo pindo la hahe ya salama ya salama ya salama rimwambia mukaya mduna nambiye ifaliki ya chama la siasa ndukaya watahe warumeazi na hunu eradhi wakanu wanongoza enzi ukaya iyoti nongo ikaongwa idhukuruo sha edho amana yebalia hanti objektifu ukaya eterminusi wizara terminusi wizara uskuwa juzi haruma elote liaritaj ye rais waheli chama la radhi hajaha kausifu hajaha kautufu hajaha kausarifu yaazi ya Ajali Asumani wamwisifu hayo hajaha kaone sawa komori ye bila ya Azali Asumani ya tsongeza ike Azali Asumani harumaze hanyaza hao kavati mbu ya turenda ndo ensi ya hatu kavati mbu ya renda ndo ensi ya hatu ufano na Azali Asumani ya salama ya salama na mushilendo bwa komori ebina ya Azali Asumani kabla ya hanzani njio harumwe bila ya Azali Asumani njio hanza kabla ni njio harumwe ebina ya bwana Humedi Msaidie rais wahe parti radhi ye bila ya hahe ya rangu 1900 johar ye bila ya hahe ya rangu 1900 johar nswamba bila ya infrastructure nswamba bila ya husu ye malezi ya msomo nsuhamba bila ya husu wonono nsuhamba bila nsuhu njia hiyo hata maana hajojua nami yokaizo ti za hangu shaizo za rais wa daula Azali Asumani yazikanwe kabisa shamjio harumai ye bila ya hudho mana wahahe en tant que politiki rangu 1900 johari hata na lelo natuparomwishia ya swifu mru ya dunga na naye ya ukaya mru ya stahiki ike ye mru wakaudi ngoni mwahe mawu njaparomwisha ya mswifu njaparomwisha ya swifu mru ya ukaya mru oi madha lirangu 1900 johari nlo haruma zemaneti au sulemaneti ye mruoi timtekeleza ukawe mwanadamu rikana kapitali ya nsaweni ikawe sherihu shakaiho ukaudepite wanduwe mijia dunga ya wakauka masuplea rikana wandu wakaudovumbulwa mabanasu fasaida mese wone mwahude wahu isa yakavumbulwa mbabahani Mwenyezi Mungu hamtamani hamrenge rangu yabo kujaporosha mru harumale bavu ndatingo hambale lebavu wakamintu anzanifanyo sektarism ni renge unkani renge bavu shanga rifanyo bila ya mwanadamu ya tende ya chama ikao harwaya zina la bavu hau hariba zina la bavu haini wakati ya ujifungata na nilo au yafungatiwa nilo mruka japaru ishi ya ukaya havumbua mwananya uliona daraja ya ushinda namjuandisa rindiharika na engineer agronom upara Muhammad ya haya uhaka
amfikiri hata ambeseha Canada rajaraha na belu wakati belu yakaujunda harumaye mbude harumaye esefader ya maweni basi mhada haya kajaparo shida hata ya vungulu mbaba hanu hata rjirhonda na lelo rikana na mwananyasi uparo medisani yahenda hata ya ka ministri wakati ya Mzee Sule Abdul Elbak kujaparo mwishaya dhukuru mbaba hanu kamru ya paro kanado amana bonsiju rikana mru ya uparo seda ahamaja yenda hata yaka unikiwa uraisi ni Muhammad Taki par interim yenda hata yaja yaka gouverneur par interim kujaparo mwisham dhukuru harumwa tena sababu mahalo hundi shamtu ndo harumwa mahalai sedawa basa kujajo paro musha ya mvumbwe mbaba hanu abaya badika haisha mushahari salamu ya ndongo ya mila komorika mushahari salamu ya ndongo ya mila shandongo ya siasa ndongo ya politiki kujajo paro musha ya mvumbwe mbaba hanu amobweza huwa karimu ngawola ya paro ka depute yardi ya ka efundi mrukatsu jamba hano aliwa saha zimiha hati mrukatsu alihaji funda alihaji waka utukuzwa mfundi abasa hesa hafikiziwa mkama shanga bozade hokau haruma lebunjilio lahe la juzi iraisi wa heradhi hashile mbude mbavi ya salama heshele mbude au heshele ambavi ukavanunga bina wandunga dingoni ya lazimu ikewa julihane wandu wao harivumulia ye president waho walimaji tenez-vous bien harivumulia ye raisi waho walimaji harumwe diskuru ya ahe harivumbulia iraisi waho walimaji alhamdulillahi rabbil alamin haranguju ibaba nundabo wandu wa azali wamba ukaya zevotisi jao kani mndu kajendo harumale bafula hea tsanga kana upasha ijoka uroha 2024 iba yonde mana lelo yari vumbula mnaitsuna ya mvumbwa mnaitsuna wa director ngasina mananyasi watu ikawe fanyola duani uone mzima wa eche ya jisunzusa hata ya fanyo hazi homsomo ya soma heli ya dunga hata ya batinoka ya dungwani mndu ya balwani koti hatekea wasange ulihoka ngeula duani Mwenyezi Mungu na muhensi na mo wandu wadunga yabo baishoka wasomo wanazituna ili wanazituna wendo harumale kotila msaidie ekamsaidia la wantu aminukanga mndu jojoka wandu waparoka ya wandu waongwao weho ne hashande kawa dungule kotilahe wanazituna ili wao kawajuri habisimna ituna wararuna wane au mbesena watano ukawa ungwa joho neho marengweni kawa wa mdungu dingoni shahoka ya wavumbwe ukawala wandu wajojoa warengezo wa mana maudu ashaka waka ijajo mkinishi hemba vii gamdejo harumwe raisi wahe walimaji havumbwe raisi wahe walimaji haruma lekunjilio kula kausukwa juzi marahaba mheshimiwa mtukufu msaidie hoka harivumbulia Abdullahi msaidie hamdhukuru Abdullahi msaidie president waho walimaji ngeutengwa ni unukwezi marahaba ngani shukuri yao ewa Abdullahi msaidie tenez-vous bien wa Abdullahi msaidie mwanashe wahe yeye ndiye waziri wa hele dima no muhogo nendo vine majimbi Abdullahi msaidie de president waho walimaji
yetide ya mwe hanti yetide mvote mana kaurwa vote wakati ya kaurwa ze vote ya haka shini kajajoka wakaurwa vote bahije kyangu ka hasindi hauka Abdullah msaidi yake president yoka jakajazi juu ye hazijua wakati akaujale kunjilio dabo ya myoka shabanu Abdullah msaidie mwana shewa ho wondo ulo president wa ho alimaji abongea kwambe si wonde joka ukaze ebe ya helavani yondo hanzara myoka harmwe bila ya ngari mshukuri yao rangu 1900 Johari weyakalelo hashindi hari hotengweni hari vumbula mwana wa hembude ya ukai mwana hembude uonde president wa ho alimaji worilo alimaji ngarudori kwa shemarahaba ngariomba Mungu zitimwaheri insha Allah. Nganjio harmai bilaya azali asmani ikaundo ya dhukuru kabla ni wandu mundu ngao ngamjomuzi sali suala ye maana Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ya kaurenga jeshi la bonze nele jeshi londani wende nzuwa ni himbi desu ala nuzisanga mwike nga wandu wa jujibu yabo ili wandu wa shindewelewe hona nzonende ye maana Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ya kaurenga jeshi la bonze nele jeshi londani wende nzuwa ni himbi haukayau haruma ebila ya bwana Ahmed msaidie ikao ndo nahuza waho mchelewo mela azi radhi haone saukaya ebila ya azali asumani ndongo ya handani harejezai masiwa ya rejei vazima baada yaka mbali na mbali yonde bila ya handani yonde ndongo ya handani ya azali yaifanya umbaba waho uzima wa Komori okaharejeze masiwa harumai amani heze akoroza fumboni heze akoroza fumboni hizo azalinde yazi hanti no zirejeze ye amani yengabo mundu tsujua ukaya azali asumani haka hazilwa uharuma shesi wa shanzuani kabla yoka Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yajia vote wa 2016 ngabo mrutujua ukaya azali asumani haka hazilwa katu haka ujua henda nzuani hende halala ndani halala hamwanzani wahina waka rais wahe haka ujidai rais wahe masiwa haka henda halala ndani hadi harejei ngazija numhadi Bakari atijua ukaya hanjo harumali si walanzuani yele si walanzuani horejei hata sambi haka hazilwa nzuani kajaka ujwaende nzuani awarege epouvoir baada ya azali asumani harenge epouvoir 2006 yabo baada yabo hazilwa kajaka ujwaende nzuani ahwema emasiwa kajaka bazima Hukamhadi Bakari hakane shesi wa shahe hakana jeshi lahe haka uvirilia shesi wa shahe watina Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kwa ya jwamba azali ya kauroha Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yanji bahe bila hiyo kwezi bwana Ahmed msaidie yo bila ya ndrabo yo bila ujohambia shande sendo wa hafa shakuna hamba wa lona ngojoambia shande malaba watona akili ngojoambia watona mato ngojoambia watona mashishio shaima masiwa reje yake bazima ni debarkoma yafanyishiha uharuma lesiwa lanzuani nsina utalazuzu uharuma iyo ngamwivuro nike bavuni habala Hajije Omar habala Hajije Omar ba juge hau Jije Omar habala Hajije Omar yori vide huja haruma nukta ya bili ya hebila ya azali asumani ya ukaya hajana telefoni
wone ajane telefoni yatsongeza basa rejua ze ndongozi biro harumwe dunia batso mbulo ndani yae ya jozen ya salama ya salama ya salama banga bonsizi lo bonze watso jua telefoni shwendri ya salama ya salama. Bilan ya azali ya rangu kabla ya 2006 reje 2016 hata lelo lilona 2023 e bilan itobaki ndio wiyo ye bilan itobaki wiyo hokaya hawaza e bilan ya he msulishe eti ya kwa azali hawaza e bilan ya he telefoni haje bila ya he universite haini wakatirika ufanyilo bila ya azali asumani ke japaroshila mjuma yao de suluhu ya taifa de telefoni de universite de zepare ndo mwenje baisho akako tuhenda mande heli ya zamba belu ndo mwenje baisho ka ngona tabu ko tuhenda abu o mwenje tujurungu haruma e bila awe yorjoka hamba ukambano ngo ya nyumeni dizempado vala baka l'hôpital ya El Maruf manu wakati ubaka henda wandu harumale daho hilo enda wangaliwa abahangilo haruma wasi abora hakaliti la pitali maana la pitali jihiro shala pitali simpado ngedi hizo haini vanuga lupando batojokabo wozihiro ngamonoka izo tinizo wakomoriwa juhadalwa lelo uharuma umparwa wa 2024 ya ukaya bilan ibakisha ndiyo wiyo haini usiku ritojari waziziwa kana uhazizwa mjumwe maya yokume bahata yoka jatimu yukaya ione zeno wangu waka uzilindia abonge bajendo ngonku ikawe rizala lulu shaula yangu arizala lulu hadamba shabanu miti kafiruka balanga mwandu nena hunre shanjo nrata mbahilu ngeyabwe lulungi ondahu uka azaliwa asumani wae hamba ukayaka ulindo uka uraisi wahe zensi zaki Afrika uongo ndende adorenga mapesa shahede hata izo ndizo ya hamba ngeyabo bayi lulungi ondahu elulurayo ndabo mjuja mrame ukaya uotu kufu eba utukufu wa hudziwa ukamratende mali utukufu wa mru ya hudziwa ukayatende Niger utukufu wa mru ya hudziwa yatende Burkina Faso izo ndeze mwengoni mwezensi za mwa ukaya ndezensi ukaya hazitawalia eba uotukufu au ba uomungufu ejambo uotukufu nokewahe ejambo uotukufu nokewahe biidhnillah ejamba uotukufu nokewahe na mwambe amina uka utukufu wa mrudungwa wotu utukufu hapo mtu jemrambia ukaya iyoneze bila za azali yafanya au yafanyao za utongeza wakomori wazunguswezi itwa hawambi ukaya 2024 inde mana rambangarendao ukaya iyo de mana rambangarendao bai izo zifanyishiha kula wafanywa mnaipande wa apare sisi rifanya de kilometre et de kilometre zapare rangu 2016 hata ukonda lelo rilona 2023 Mwenyezi Mungu mrehemu Magufuli uka harumenti yahe eka ngekeyire mfano rijodo amba ukakabaja fanywa mbandongo fajuze weyaka kariti karibu kariti lingoni kariti usoni mwizo yafanya raisi Magufuli mwengoni mweze ndongo ikao zabazi mnika emotion wakati ya haja usoni mwelenda holaritaji izo yatuka uzilindia yaziona ukaya machama ya funga sana
nezi ya azali asumani wafungatana neserse wakabonti pia uharuma lebunjilio la hamba lebunjilio la mchele aninde serse mchele gomelamba hinu la serse ya ukahojaha jaundunga bo dunia aonge hapo haone sokaya sinjia furaha urohoni ukaya wanduwa he wa madhamana wahe parti mchele wafanya hazi na tena wafanya hazi haukayale tengwe la kabaru njaka ulilinda na alati tengwe la he parti radhi hamande heli azamba ukangu aminuka wandu waloba nupia wanuti wa he parti radhi wala nzuani rawala mwali rawala harumwezi si wayonsi pia na wao haini mdunge harumwele chamalahi hususan duwalo harumwele chamala la sese wakaujawatie shiuno ikeha mabalanga bupartia mborazi ilono wandu wanjiwala wajoka henda watsanga hino wenji wahe parti radhi bakisha ndiyo hiyo enrowo ibakisha ndiyo hiyo karna hedeli haku haruma utarajamu le unjilio la fanyi heritage la he parti razi awe le parti pindo okayone la hangwa shamimiti kazoka keri mchele rahana pindo keri mchele rahana pindo hokamrujo ubali ya hamilamba hali mrujo utramba majihanwa shapindo fikiri mbese mrujo ufanya mkabaha fungu mme hawa fungu mbuzi fikiru kambi semchele ngona faida zai rahana pindo abongenga amtoshiho nele zina la pindo nena huza humedi msaidie harumwe terminisi wizara ikaonsu aminu kangu joparo yambe joparo tekeleza mundu ya mbohe ya plasi ya waziri ukangari aminio kaya mjumabo et terminus wondu waifixe et terminus wizara ngamlao haruma utarajamu ukaka bajaka ndongozi njeza utarajamu haruma umonanu wahe lichama linu haruma heritage ni juzi sembabi kamjozi saha namna mbili kamjozi saye mtangazaji wahe la Baraka FM bwana Ubeidillah ikao ramtana ramasihu rikauona hakauhoji imkalimani mzamani wahe front commun élargi bwana Razida harumau mudarilo nunu bwana Razida karitu mwishia ebanu zinunjema bo Ubeidillah hovuriaze mikro homvuriazo bwana Razida ilazimu ndo wakati wasi wa Komori alazimu rijue ze fikra za Razida umwene sosoni hazo hombadilisho kasi hahe rijue iwairemao rijue lishwahe zao ukejo mkinishi harijweri mdunge ijo lazimu kwa wakati unu ya rongoe abonge ekavanu mtangazaji Ubeidillah humvuriaze mikro kairi umrejeze daindu wakati alazimu mrejezezo ihali wakati da zila wizora tasira mtanara jiora masihu ilia rihashirishe nelejendo endao rekinae ijoka humdunga ya mdunge ijoko bakisha harume conviction sha umuhimu wa Komori watibakisha banu na ende yakau informe ramtanara masihu rajio hokamsu aminukandai su aminukanda ende ajivura hokaka ka informe wa Komori hukahamba ukaya hakaurantize dho amana hakaurantize dho amana zahahi za wakala za uza ukalimani hafanza ya renge liberte yahe ya mezo ajoka hanza wakata joka hanza batina uhunda ruhusa ya haini mrikao yonsi sha ikarendo tanabahi ukatendo tanabahi ngamundo kaezi ibanu haka urenga liberte yahe ya daze
ibanu hakaurenge liberte yahe ya daze ukaharambia ukamurengwe liberte yahe ya jujo hamba izo yanzao shaikare ndo tanabahi ukatse ndo tanabahi anga mundu ukaharenge liberte yahe ya daza rijo hanza yarambiye zemyo yendao ihwabirao rijo iho rijo shindari mdunge ni horso jo shindari mdunge yarambiye ndondondro sina yarambiye ndondondro enamna ila adhimori vire hata ruwaswili ze voti za 2024 vatsina sharia neze mashawiri haune masharti ikao ndo ya yataha ikahata masharti ya hahe yambali ikao tindayala ya doka na yakawia swifu jana harma efron comme élargi ya renikeyo ya joka ya kubaliwa ya yataha au ya joka ya khale yao ikanga ya kubaliwa yaonesoa komori ukaya tayanu na tibahi ya sinyewa ni mruparwa azali asumane masharti yanu abonge yawe tujohuja abu harantishe zividi shaka jaranti irishaunguha. Upande wa bwana razida izo najo hanza najo mbelea yarambie si wa komori rowanzao roendao vatina sharti roatso henda ekaka vati sharti shayari umishie ukasonti si wa komori yarambie ezijoka ulawana ezijoka uritsonga rende au ezijoka uritsongeza rereje dingoni ngamjio oharuma unkadi wavili kao ngamonzoni mjilio za deni mwanama mwanzani wangu directeur wa RSM 13 bwana Yusufu Aliburo ngamunjilio za deni hasababu ende ngamunferesheo haukaya ioneshwa yahe ngamuhishimu ngamurespekte eshwe yahe abonge baja ngamuhishimu ngamurespekte abonga ngamunferesheo enzie yahe ngamunferesheo namna mbili ngamunferesheo boya alawa haruma umvuli ya alawa gorini yajivenwa ani yaranti ubwandaya yajivenua nenzia yo yadunga ukanga mweshileo haruma hutuba yahe mwanama Usufali Burwa directeur wa he RSM 13 hamba ukaya haruma komori ze pouvoir ngizo ne haruma dunia ze pouvoir zihanne pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir journalistique. De haruma et matangazo. Yone pouvoir yani. Hamba si pouvoir yani, si ne pouvoir yani haruma yentia hatu. Ye media iyo ne pouvoir yani haruma yentia hatu. Ya salama abo hayenge wankarne letina hilo lokaya yedo amana wa he pouvoir yani ya haruma hainentika yonsi. Abonge mwanzo nuhambiye mwanama Yusufu Aliburo directeur wa media, directeur wa RSM 13 ukaya awa basa RSM 13 ikauhangio radio ya daula, radio ifanyao hazi ne daula. RSM 13 pouvoiriane aumba wa yahe pouvoiriane ya harumansi ya Yusufu Aliburo ngamuferesheo itsanga injia ngio haruma e pouvoir exécutif ya azali Asumani ngamuferesheo mara ya sayo shaka mwanzo nambie wa Komori nambie wajau ye opposition ukamedia certes ngaboze media za kisirikali shanga boze media za ho wanansi ngaboze media za ho wanupia
media ikaozo hamba za serikali, media ikaozo hamba za hoa nansi, media ikaozo hamba za wafanya hazi, media zokazo hamba za walapitali. Hai ni sektori yonti pia yohundi hokaya media iyo ya huangu wao. Bado wajidhukurukaya media ya hatu inu media najivura najirenukaya inu media ya ainzi. Aonge mwanama usufali bura hutsaua uka media ya daula rahanuka ya na media ya wakomori. Abunga we hamanile jeshi la Komori ajoka uladhimu like la Komori abahala reniho kangilo jeshi la he pouvoir shati jeshi la huwa Komori. Abunga mbuka ya RSM13 ramudo wakati watowe makalima ya oskuwa jana ya ukaya ngawe ningoni Maazali Osman en tant que directeur wahe RSM13 ya huwa badingu wa Komori haruma ze information zaho ngarija ili yao kaya ngojoka hama de mahakama ya Komori wayalu mahakama ya serikali ngojoka hama de jeshi la Komori walilo jeshi la serikali ngojoka hama de assemblée nationale welo assemblée nationale ya Azali Asumani shaizo zitso haruma faida ya howenji itso haruma faida ya huwa Komori. Ngamrudini reitere imaferesho ya hangu nawe bwana Yusuf Ali Bura handani nduroha haruma ombwandao ya uhanzao ya uhilibisha wa Komori ukaya kuti weti mrudungo ndongo za serikali ukanga we nambawa ya matrangazo yombawa yaho wijereo kuti na ukaya ngawe ola au ngaola kujitamuka ukaya yuadunga ndelini au ngamu uferesheo wa imma ngamina mahalaika o ntinahu ujuije okamiti juije Omari miti jije Omari shanga mobu ukaya mimi njajo zifanya ni déshabiller Paul ni vaze Jacques ekanga aminuka ya Paul ye wahangu eka Jacques ye wahangu njajo déshabiller Paul ni vaze Jacques njajo déshabiller Paul njajo tsuwa enguonra hafu ya Abubakar ni vaze Siddiq hau ni tsuwa Hassan ni vaze Hussein njajo tsuwa nguo Hassan ya avaya njajo tsuwa nguo Hassan ya avaya ni mwende sewazi ni vaze Hussein hokam njoka usiku Hussein kanauka radhi nizo yafanya Hassan usiku Hussein ujohamio kanjaka radhi nizo yafanya Hussein okaiza lanizo wajoni fanya mimi njajo katifanya halida ekantu shinda na mvaza Hassan abonja jomsuwa ni vaze Hussein njoka nke kanjinga nifanyoje hokara Hassan ra Hussein wa huwa hangu ra Hassan ra Hussein wa huwa hangu shikaudhu anuka ya mrudhamana hamandawe wa dirije tele ya daula ulona dhamana ya shirika la haho la media ya haho fanyukanga waduka mbao pole fikiru kanga waduka mbao pole baina ya hema kalma ngam aminuka we un grand technicien kamzi amini kukaya ranguda vala hata ugonda wanu armandongo za media wa imansu aminuka ya huto wa journal nsu aminuka yanga we na kauno faswa huto wa journal nsu aminuka yanga we na faswa huto wa journal shanga mjokanga we na udwa amana nga we na ushinzi wa ushinda ubalie au uongoze utole journal nga we na ushinzi wa uwekeza ujoka hamba
Noyo tifasiri oka ngamjo kujwanambe. Ngami ne fasiri okaya ngamjo jwani ongoze mruyambe shanti na ujwanambe. Abange harmonka diwo ngamjo ziyao ni jivurizo harumwa ezirindao wa Komori hamara ya saya na lezevoti za habiliwa umuhaziwizili na 24. Ndulimreje nambiye haluha ya kimanga msohijua nambiuka il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous rappelle les objectifs de cette lutte depuis plus de 5 ans. L'objectif c'était Azali. Le but c'était Azali. Ce n'est pas partager un pouvoir avec Azali, mais faire en sorte qu'Azali soit écarté de ce pouvoir. Le seul et la seule arme qu'on devait avoir tous ensemble, c'est d'être ensemble. C'était d'être unis. C'était d'être unis. Ça aurait été une promesse de vaincre. Malheureusement. Mais encore une fois, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Afikirukai ni mndu ya tsambaza akhlabu ni mndu ya joya menya ketina fasiri okaya yetso joya rengeze okaka banandongo nyangu hama umenya zo kazi na 1 yo kaina yo kena 1 fois 2 ou 1 fois 3 ekahamba ngo menyo shaho rengeza yondo ko nganzo yohanza patience yohanza intelligence et patience. Yenye mwamenya kamfanya marimambio mwalauza mwarengeza mwadwango ukanga mjoka ukawale mevorengeza. Yenye mwamenya kamndeme mbio banga mtsingu hamba kaka batishawiri le shawiri ngilo nzima mtsingu hamba shawiri ngilo nzima mtsingu hamba shawiri ndo ukawa ndende harumaze voti neze voti yo formalite sinaona nsuzamba hata wakati zijohuja ukawa ushahidi wangu shenzu aminuka yangu nguo visible raha nae raha ni turefeli ay resultat vanurawa miyabanu rambandizo yenzia yobira zenjia kazi mbilisha nzia ndokubaluka ya wangwende haruma voti tideze voti wafanyishiha ukayo ngio faru zifanyishie shandu ukawa ngwende haruma voti wajwawe zijoka hunda wanduanga mize mali na mvu na ndungu wajwawe zijoka ujiri bahiri doambo ukayana renda hita imbiwa ngeri wane barabiwa banura nisoibiwa rangu wakati rilona arulu ilona nyumba raibiwe arulu ranzi ratende raibiwe arulu abona ne nyumba yoise hibwa amjore jayemna kalima huo ukabora ibale dongori tsolidai ani ndeze de mikonti ya wende savoti rarenge wayo yonti pia batsojo ubira zodai ndo atina be ukaya wakati jo tsengela harumwe nyumba awe nyumba yonge ejoka upoze hatamba ba problem ndo ni mambe nukaya zevoti inu formalite azali asumani kajalinda zevoti za 2024 yaje ya confirme wa komorukaya banunga mwanzoni baki harumwa azinu au ni baki njenike mwana au njenike mroni
ngamungu mlole izo wako zao watsahau nizo watsahau usoni mwazali nizo azali yatsahau hokanga bwezo sisi rizungushiao ngabwezo azali yazungushiao singa rizungulishio kaya azali ngurendo ntinai ngelazimo ya rohe azali ngwangu kaya harende na yensi ngelazimo ya baki yensi itijom hukumu mau ngelazimwe ekangu towenzi yanike mndu jomhifadhi raire famia ahi omba abantu ndayabo yoketi na mwanda iho na azalika na tayari ya rume bunduki ya uwe wandu no yaba kwa mwe puvari ya riye hurumi ya stilo ya trewino no ya rengeze ya kamilishe omrengoze voti wonge yesa yandiso kaya mwanzo arenge na tena mwanzo arenge wonge wandu walo harmo na tabiri wakaya bandu mbabanu joka humshinda bandu mbabanu joka humtoa ikawa jawana nga ukaisho itonga baya ngema nazinu zitoka itonga baya wa harazi za wangu mashartu inji yema na azali ya harawe mashartu ya nuhinri ekangu joka ukubaluka yaba mhashindiha rajoka ya kubali mashartu ya he zevotizim amambu Mungu nside yamba mwanzo ende ishaka daboze vote zinu ziluya jali ni malaho ya wandu malaho yakahamba ukanga ubazima malaho yakahamba ukanga wana mikonsi waduaze mikonsi ya hao warede hokaya na rambe ukaya wanusi wazima shaini mndu nende hahi ngama mndu yafanya ndola amba ukaya rilolana shaini mndu na dola leta dashahe ebabo ndola ngiyo na mradi ebabo ndola ngeparondola ikahamba ukaya abantu ritsanganyiha isharitsanganya abantu ndishari yashamguna mtume ndishari tsanganya shani mndu na dola lahahe ebabo ishari yashamguna mtume shimtsanganya nina mnaje kosho tsanganya ndu zero honeziba sho tsanganya wandu zefikira yekeni mnungure ngwefikire ya hamba inde ilo swahibu nga mwendu na rume yangu hunuba wenda rume yao hiyo yabo nga bondola yabo nga bozima ikari jupandu wa machama ya kisiasa chama la kisiasa lijojunroka ya liumbishi hangilo na statu ili hansi mikonsi ukaye mikonsi ya hatulikansi ya halinu ngarijua ukaye mikonsi yo yihansi wanindu ya mbos Assemblée Générale abonde ulo juma zenongozo ntipia uonde ulo juma zenongozo ntipia eni zifanyishi hao zohani sabonti ekaza ni sabonti zishindiha zuhabo juu ekazi habo zishindiha zuhabo dru ekazi habo zishindiha zihabo dru ani zulawa uharuma haruma adera hauma adera ziroha zende haruma wana mji au ende tungu jakaza na tuamboka ziroha zende haruma selwili zero harma cellule zende harma coordination zero harma coordination zende harma bureau exécutif ekaze de harma bureau exécutif zishindiha izozo heda harma president wahe mkonti ekaze shinde president wa mkonti abunga boju yabo aonde maranya dele dingo hambokaya ngalifanyo kongre au ngalifanyo Assemblée Générale rijuwe no wandu wa umbaze statut zinu wakaadere harmaze statut zinu ukaondo wazifanya wardi wajita utoni mwizo ani waziumbu wardi warende hamsini mwizo waumba wardi warende hamsini mwe sharia yisho kaishodeshi warumao wandure jo harma sharia yisho ili wandu wahunde nzia ikaende kashikaba jonde hanzia harma sharia harumwe sharia wisho shitoha iraisi abosho henda haruma kongre au Assemblée Générale wandu waji wahunde lishawiri ikaiko hizo kazi tuparihana abondo ilambo ukaya si le désordre ou non respect ya heze statut au non respect ya helua ikao ngedisao nti au ya heze statut ika ngedisao haini chameka ulonsi abaga usikifu wangu ngokonso abantu boraje haruma voti ikao zigizwe na mishinzi zalua
Itongeza ze statut ngazirengao ku. Itongeza ze statut ngazirengao ku. Ike ajali ya mfarikiano wandola ya wandu mnimuru ya towe nafsi ya moyahe ya fanyandola ndae na mkonti zinura mbao statut haburifungu wao machama ya siasa ya fanyandola ya ukaya ngu akidi fikira za chama fikira ikao zanziwa nguzi akidi na baada nguzi akidi abungu ki akidi ne hierarchie ikao ndo ya kanti o haruma ze statut hizo ya hanti ramuda bodru hawatu honda bonti ya ukaya wangu wafikiani ikacha malende hata au mazama ende hata yamba ukaya eni wangu na wendedu wafanyeza hao abo hambo ukaya abo kabati adhesion ya ideologie kabati adhesion na yone yakula zimwandu adershan kwa jade kwa adere haruma mwanadamu kwa jadere haruma zina la chama shawangu wa adere haruma fikira za chama za ubazima za ukaya wandu wa ubazima abunge undu sikitifu hangu ngamjoka uzia yabo hele kalima hilo hukumbushiriani hairi na baraka unono na afya nudine shelezize ukaya il n'est jamais trop tard pour bien faire. Celui qui a détruit, il peut essayer de construire. Wamungushiro ni heri na baraka unono na afya rainde zifami za hami hali mahalani kao ndo mlio enjo shinda haja ilio haparisa message ekangi onambano ho amande ekeli nkao zamba hani wakati ekangi onambano ilo na mradi ya yanyise ili uwasaya washinde uwai parise chikao haruma SUG ya husu ni lebunjilio la hele chama radhi chama mchele au chama pindo la azali asumani shanza shomela aizi usoni mwe na huza wahayo bwana Humedi msaidie ni makali maikao ndo ya roha nomboshi la maraba hapo ya ridhukuria wajao Abdullah msaidie ukando raisi waho alimaji njia harumo upando waho sheduku sha bwana Razida njia haruma diskuru ya bwana Yusuf Ali Bura haruma mji wa Marseille njia haruma izahusu mkalimani wahe la meri ya Moroni ikaundu ya zitekeleza oipapa faina ya utsongoleze shaya uandu wa masafarini ukandu wa jaza zenkudi watiao zenkudi haruma omjuani hususan karibu mwele jumbala wana abunge habo ranjia haruma husu jimla ya hezi voti za 2024 na ushahidi ziza uandu wa siasa ikao nduendao kinyumenezi ya Azali Asumani ukaya wakati woka ukisa ikawa wakati wa urendando uparihana nikawa wataha ukaya warendendo ngwajujo utsanganyiha warendendo hauone sa hususu bonze ya ukaya ngabo opposition na ngabo dictature hamadi liza mbao nsiju ngabo dictature ya bukabana ndongo za haki zijao henda besho kadeze voti za 2024 yoka iju kanti kuna ujo uransi sheziviji vide wendendo wa kenti irisha nguhemi ndio mine ngarjo tafadhali ese haruma onkabala huo hena mna hiyo abunge yabo daboni kaza wakifu mambirukaya masumema ya khair basho katir riya salam na mbirukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.